mwingi. Oh. Ena miaka miongo thandatu. Andumaja. Ena miaka miongo thandatu nena. Yes. Kiveti chakwa kinetiwe mwaka ni mubitu. Oh, pole. Na jandia na siana itano. Ona balasio ni siana nene. Nando ima. Nando ima. Ni kalile ni weka na wethia vena uito na nona Niwailite Kutwaana. Ndio. Kimwana chakwa kila kiku nikikuleana na mubango wako wa Kutwaana na kwa niwe ndekala ni weka Miaka yana. ni mukulia kwa Ana miaka yana. Muse 64 Miongo thandatu nena. No Kiveti. No Twaana. No Kiveti nako. Miaka gutoko tuini. Miaka 64. Miaka keka tuine na miaka miongo moja kuja ni luachia. Lakini ne unanyiti Utwaana. Miaka ziwezi mundu retire. Ya kalitaza ndi sindi mwe ka weta simbu mwe baibu talitala. Baibu talitala yuka. Aidie. Ni mukulia kwa ndaya mutaye kimwana ki nondo nikithuki yasia Athiani. Nondo ndi kuona ve uthuku kwa Kutwaana ingi. Mundu mukola ngwenda kutwa ena kimwana kimwe na mwitu umwe na nisiana nene. Nina kitheka ndona kumaiya. O the makianewa. Asante. Mutumia miaka ndezonge. Papa bandu bikawai. No usio. Singite no usio boni. Ugeria sindi mutu aminana na sio otene. Kini kindu kitetu kuendeka itatu. Bala miaka yaku yabika mwana nza mwira mwana mwitu muze bala miaka yaku yabika Niwailite Kutwaana. Eka kwenda kuwete musi waku kinene. Siana siaku itano ni siana nene na niko na kila ukwika. Kuthi kuwete mundu mukongi ba uwe na siana inge ile. Oke kwenda kukwata kila cha ile te ukwato ni siana yisi yaku. No betia. Kwa o itumea ute usonzo mala. Tumea ata mundu ume nduka tate Utwaana. Muveti waku no nabo muyena mugu. Ekala na kuna mugo miaka elone ngelelo ninga ino tuti mingi anyway miaka balebi kiye yo tai we ko di ndo chebe we di men chebe ndo Afrika yo ni 64 tena ni 64 ko te to miaka to yanga inde ti ele ndaro kana ndo ka di men ndo yaka yanga inde me we ka kwenda kwa musenda ka twane musenda ikinu cha mundu no peditwe na mutuo wa atumeo gere jela ivetisia osie twaka sia tuwa ne Thayu bado nimekwenda kuongela Kiveti kana nimekwenda Kutwaana. I don't know ni chauti that isomedia siana ako na koko ni chauti kati yo kwenda ulija misi no ida misi yali kakinene it's okay ibenda kideka banao kideka ki ona inya uitwa yuka kwitwa none sikana kina siana itano ila Kyatiwa A2 na ana ke Kutwaana ni kiboni ni chauti ndo nya utuma mungu na miaka miongo thandatu Kutwaana mukoze de kio aye ni kuliale kwa kile tote mungu akumakindona ni kuliale he museo lo Kutwaana peke peke kia mwana wake wata haikete kona hata kia mwana bala Kutwaana ina miaka kia nata sawa ndo mando ona kwanza ni usiolo newe wa Mutumia na namuikia ni museo enda umanda mundu mukamukoma mate ukakwambia shenge wa tiongo kulia keka museo wetu akamindo kamalikia chile ikwini yuba unibona chibelina akile kwa Kiveti kikoma Kikulia 864 ni Kyake ni Kyake ni Kyake miaka hizo ni wani Kiveti hata wewe ngoke ngoja nda Kiveti 64 ni Kyake what wina muka mwana matonya okuuya wina muka mwana matonya akuuya ngwa I don't know mche ndale mche nukwenda nu malo kwa wanduli hukuma kwa kubambi wangu wangu mbeka bambua ngena chona kwana na kwa yukela na nona and then was story no ya Mutumia wetu Joseph Mutumia muka neti to last year juzi tu pende to mugamba wasia utumea akasiona ndana mbotile kangingo why wende to why were jogging wakanange wachi na uona timu tile kungingo na mwambie yeke nene so kwana na kwa kwana na